za Lelea. Lele povratna, Žaža, desna noga blokirana, Guga, gol! Guga gol, vodi Pafos u 40. minuti. Kina za Lelea, Lele u sredinu, Žaža blokirano, vidjelo se točno na nogu, natrčalo ga Guge. Nemoćan Silić i Pafos ima 1-0 pred poluvrijeme. To brzo izvesti igrači Pafosa i izveli su Mamadov, pa Dragomir lijevom u sredinu, Dragomir nezgodno opet 2-0. David Goldar. 91. minuta, Goldar. Gledamo još jednom otvoreno prostora Dragomiru, Dragomir na 5. Najbolji Pafosov skakač nadskočio najboljeg Hajdukovog i preusmjerio tu loptu u mrežu za 2-0. Centar šut zapeo na glavi Meljnjaka. Pukštas nije prošao, Pepe podvalio za Lelea i bit će Lele nama 3-0. Apsolutno ništa se nije promijenilo u produžetku, sve isto. I zabija Bijeu 3-0. Ostaje neka tanašna nada o kako zaleđe. Podvalio Pepe, zaleđa nema. Eventualno ovdje, ali ovo će se gledati vjerojatno kao udarac. Odbio Silić i drugu loptu zakucavao prazan gol Gabriel Teixeira Bijeu. Ali ovo je više na pamet nego nešto kontrolirano kao i ovo. Ide nova kontra. Ide Pepe na drugu stranu. Zabija gol Pafos, Joao Correa za 4-0. Pogreška u dodavanju Van Horenbeka. I beskonačno lagano odrađeno ovo. Izbacio je Pepe ovdje Van Horenbeka. Correa je iza igrane lopte, tako da zaleđa nema. I rezultat je 4-0.